Ningenda nyarwizura inyonyi bakankomano bagwa, akankomese kuri inyonyi bakankomano bagwa. Ningenda nyarwizura inyonyi bakankomano bagwa, akankomese kuri inyonyi bakankomano bagwa. Yekuno bunyazura inyonyi bakankomano bagwa, umutwe mutware inyonyi bakankomano. Byarahanga azecha abana bawe bakenda kwata abana ogumamba zando mwizuba lyanje abantu bafite hamizi no cyeta kikuzamba kazandamo bakabaka bona bakagacorwa mukaga bona utogwa ngo mukago gwaza kufa bona toyenze nkwata umwana mutere keje ko bahora munamuca ko gurera hato mukago ninga bako onkomese nchoro niho rwanje na janasi bishurugwa ine bana cyo yo kemi okadadu waenda kigambe hechamizi ijatore jo kaza kubagamba abana baenda kuntera hizibo nashangire mu mwana nti ukani basopta batera bishiwe kine kintu kitakwetiza nyoko bahagende yagambira bakuri kangambire na wasuma kanja munabasa kwije elizo kana yara kayo sha asho wiro bunobwire bwenjura eta kishikanje hata kozira mani yeko mwa bitu kukuya bo kuryano butuguza kubaruka aweda diwo rinde okache yeko zokoze ate reka mariro kozya yeko yoze bitona bo konko mushijo okashwe rusi yaza ikanja nyoze nyene achare yatari yoko katro shangata kahasi Uzo kumshimkono wa ile mzano ya bana. Mamanya watayenda kwa. Yoze tu. Mama yija mwichi wanje. Mama kayo. Ego. Ngia magara. Wale tanyo kweyo ya basheba. Yokuriya basheba. Dadi shinara. Ntumugamba ona Aisha. Tunagamba. Manya kazarwaje. Nibyo bigene ngo Mama wanje yimukomba haga ukarire buzima. Watoriro tamwe wanje. Orije. Ndije. Kaka kongera. Ushobora kawargo kandi uryo. Nasika no mamu ni urukunyiriza bazogire mu tere. Beba niwe niwe tawo. Sinyo ko nakurebere. Ariyo si. Aina mani. Aina tongana akora musya. No mutenga buyabu. Stamata. Ube haba. Tora mwami banje mbeni ona kwasare. No waje. Nyukuza. Uko mukaza kama akakunda. Akakunda bakamuhachi. Tintu kimanya buzima. Urabo kunguzenga muganira kavuye kunkunda kandi aya naro hamwe kiwanje naho yo toroze cyo muzano totwara tore kirabo cyaka sitokura musanyoko kayanda kweja kwinonyo cyakanye no kiwanje tikujya namwine Ashoka yenze ngo nimba muhariye mu kubanza kamusanyo bicura ashoka yenze ngo agira hiwe aso yetware kiwanje kizi jana nyura musoro mushwanje ucuranura musoro sanano banza wanchishira deni izakaru chishitama imam bibyo kwenda aso mwashongo ko obuchereza akora cyo kushwerwa ugunishe ewe nango mfituma ugunishe Buryo buryo mbaze ngane na ngane rebyo wa banzo kandi ngitu ariyo iyo mwana wona ntakenzira no kurugayo bishobora kuba dadi nebimenye ndakugamba nimba ninchimanya ari muhara wawe kandi niki ukwatagenejwara byo turejera airizo yayejazachi amushwaje na jwaraje apana na yajwara kiringwa nore yachinya kandi Gozata nore nware nshinye yo gutu go murije banza ndero atiwe na nogu no hojwire ngo mukuru yo na nogu no hojwire kari orebera manombe hero yetwa yo kumbaze tuganire yo wese wote iroko mane ngambe unganire honaka
Kari jatuze kozi. Jatuze kozi ya. Umanya wowe urabona mukuru wawe birimo. Yarus. Ushobora kugira ngo gasoko no kanjye rwamukaga. Ona nakasimu. Onyinire bwamba. Nina makuru agonye ni. Aza makuru ngine kunka makuru. Yesu mukuru n'ibyo yakugambire. Oha. Uryo mukoko uryo wanyu rero go waha wanje after. No toza n'abagwibi. Najya ngo ine umushyo nijo kukozaro. Bwana mushiki witogo mukuru. Kemi. Niwo kugambira ngo mushiki wito. Yafter. Ate. Yantera. Yagira byangambira najya ntekanje mbugambira nicyo cyanda guseyo no kwija. Weza nayibuze. Najya nshona wamisinga kanuka waboze ukamara weeks ukwezi. Nagira ngo kikundara mu kanwa. Najya nyine kurara nkikugambira. Angizire ngo afunire umushije. Tamakuru marungi mwana. Uriyo mukuzansa, umuzano, uje kuzana. Umuzanisa mwana tuba kumuzanisa n'ikirabo kandi yakugambira ikigambo cy'amani. Uri nuzansa ninga namazima. Bona ko kundeba mwami n'imyaka iherize. Nyine kuzana niwe. Kemi. Wanje tatu. Jatore. Nuzana ninga namazima. Tinga kuzanisa mwami. Tokunyikirizamo. Jatore mushayije jeja. Yeja. Tushkontinde no jamu niki. Ebyagamba namazima. Yagamba cyane. Yandika wandeba. Mugambire byo ngambire ko tire simu. Ebyo ngambire. Ibyo wamugambira ko nabi mugambira yampakanisa ngo. Ushko baza kuchigamba bano kamwenyera amisho cyane. Mazima dadesha yina muhaje kuzira bagiye. Yodagara. N'amakuru marungi. N'amakibuze. Ko kambe nakuremera ko kushemera ukajya utesemo no tokurgasimo. Hashiwe bagenyi. Rero hatoto ngambiro banza kuteranya ko wa ursero yo hangari. Ndajimenye onke byombe nifitandikirayi. Konka abana n'abakazi mukoko. Urashaka ngo bakwata gihora ina kugambira umuntu wanga utagambaza makuru marungi. Ono bishikibanya ko kira kugambire bahamanta bimanyire. Atwi yakingangiro kimwe niwe cyangwa. Bagambiro bwaburijo ngo mwana ati ya. Nani yanyibira hacamo yanje ngurika mama banze kukimanya. Yo kubanzije tu yo kubanzije. Yo kugenda kwino shonga yo kugenda. Icyo ine kumakambaze ngambe na nyuko tureba kutura handle engage situation. Jara ngwe babe no gamba nk'imyaka kiriyo nesiga. Nanye ngambi. Kaye exige gano ukacheka che mere ihemba anko. Apana dati. Yo kugenda turi. Ko kambe nakura ko kushemerwa. Kana bota shemerwa karenga. Tiramikamo tonyukuzo muhando. Iwo no manye mukazi be bangambire ha cyara abo mushiki wanyu. Niwo kwabingambire nagura amashemererwa narenzya. Ngoba kabugambire no manyumushije hakuno. Wana tuganiriye kikahari. Kunko kushija mwini kandi nuka yakugambira. Ashomereshe nenda gutaka nguzo mwana. Ashomire. Ungana yakanganirire timuburize kikahari. Nuka ninjira nkutura nguze muto waganira nawe twagamba nawe. Naje kutugambira kimwe cyumukwata ku. Cyane. Hanga yagakire masharazi. Sitakaza kusomba ibintu binyo cyikoro umwana yaturetera umushija yana basa kumutebinto akampente zanje zo namushomize kumwora ni muhereko kana bana nareba ngwayine rukundo yo kumpereza HTS nko wa muriro umukazi n'ibintu yabimba n'ikanindo mugara no babo muzira murungi manya bazira niko batwaza to kukarubizeriye kanayo nikakundira kimwe to kugikarubiza no borobeza mu ngwe kurebeka ngwe ukayeba korobana ana tinyenda kuragansa ejuru kunda imbenye icyarga mu kiti noza kushata cyaro bagomba jya mutirinka abagore ayiwe mama Wanje. waza chachuro warundo tora Yego. Chachuro yashika. wasibotaje Nyasha niyo norgaje. amanya ndakugambira ngo cyaho Kandi mwana wanje. Nyamitanga direct Nyamitanga. Ibyishabire yangambire sha. twagitwa nogera Bashashije inshabire yabi kongabira mugambire nabikira. mwana bwo mama kangambiro yo mwikimbenta kamureka Kare. Benta kamureka. Mwana watu wakumushwera sho nabimanya ninga waza. Kashima na nizagambira tata. Na nebiro babitereza. Mwana watu sho ari hari. Mama chinkwendo ngambira tata. Nenda karaka banja kacho gorogoro akaguze
deni to munkora kabaga nako karga sogo mukazi wo kwenda kushwera no wa Ruganda ki kama Ruganda yo no facenda cyo jahwire ito tujya bakimbire bari nabaki icyo Ruganda yo cyahwiriwe cyendekere nyonda tata ndashwera munyanyo ko konka nyowe kikore cyo nabanyenda karakabanja karaka akumuta kuhinga nasho ko kama ya tata gumere obyo bigamere nakweshengereza mama niwe mbera mwana ati wono enda mbona ngomenti na mukazishe mweshi kwa mushwire nenda kubuza no adini ki edini ninyamitanga edini ninyamitanga gambire sho nyote nabicenga sho ati tata waraisha ryo ayikora mu mpunu onkani wonza mungambire nakumugambira nagamba no konka mwana wanje hata konka tata tainosho mama ya tare mera edini chedini we mama nafa chinayi tata ya mara kuikereza Oka tata defunu zao tata nench pane zafezi mazima ona sheji kama azukuza mukasisezera mazima garahanga nakunga kuri shiyo muchimo chora no kwekwatira sheji ka azo isore okuziku okuziku kwana ndebyo kuri atata zehajere manazi hiremere yozehereze korere zabiri yozehereze korere zabiri mutero utora yizo atata kurukai nargayo ndetse nangenda gambaniyo umumpunu hapana ukukigamba ngeno ande kukarisenda kwegererwa atata nechikana kawato toho veronje se veronje abo hochikani yino wafa ngatato ukaguma namarga watu nonda guruko kagwa iwo gamba ndya ati chigambi shine koko mwana bwe tinkumanyoba tinkumanyoka bachi na hati wo generation kugamba bampereze bero bakwebero ukagere nko mama berata kugambire ebiro bakwereze mara wa tata Bruce hatsi ebiro wabyanga kashika narga ukabanza kanye muri nyina kugireyo nkagambira nankana kanoni nkamurabiramu na wakagenda tukareba yano kwitwa bishop yaba no kwitwa ki yaba ati rero tukaro manyimo kumukwetwara muri yabana noza kushikaho shikeyo otyo bintu shikeno bakora kuko kunko banyigendire nyowe nsabire biro ebishikire ata manya ngira nti ninyino nyowe nabasa kumpereza bishop Sheldon Nangite manya hata kangambire ko okorejero kunicereza ninga bampenasa ni angite okorejero kunicereza ingene no mwici nadanya mitanga bampereze biro wazanya mitanga watanga yoki kandi hata mama na wicereza na nyoko atkwatanya mitanga utwotanga mama nango yampe mbuzi konka kando firo mutwe mwana wanje mama ya wicereza na no mushiki na nyoko na so mwana kumuzanya mitanga ati nyowe kina nyenda mama bu yampe mbuzi karaka banja kachogorogoro na naja tukaguze ko kaguze nango ko rubujenye ko kashi twazugire kanya mutinya kubaza twazayo batshwere bintu twamanya umushiki na iza side yitu na iza side yawe maya yeye na iza side ko sato mwicenora no munyakature umukoyi kandi oriyo mwitinka mureka atina kugira nteri kumka tinka mureka to inchereza mwana umbaze ndikayitiro de ono uyu mutwe kwa ine mubwenge nchereza ha tononda kumpenda ndakakira birunje kati tiranti umushumurike nakugira no manyabu n'abasaide yico ito tuya abasaide ye chife aza kumanya na twaruwe kandi kukunkumanya Bruce uhurire yari umhara wa Bruce no we ninga kurire no weye konkamanya tate dina yari wa Bruce shonga tate yari yo watakurire
hari heshonga taronshonga haza mwana kwikiriza katwicereze ngine kuzanya mtanga aho arahakabuza kisha kabuza kati ati niwe bandebe bata niza nyamitanga n'abantu banje kumbagera ona mwana utuwanda kuleta ubuzima bugenyo butubwaguma kisha bwaguma butatata we nani ngushaba genda ugarike ugambira umushiki utukunda nikunda kunko ikigambo cy'edini tata yagira ngo nanye nakwenda ngahi umurhaba tata bangoje ture nakugira ngo ugende ugambira umushiki wawe nakushaba mbero ngo tata yangira nakubera umuzi tata yangira uhurire ngukorere no henda ngutwundane manyatembekane tushwerane tuzarane atata no mashtura akore nona nishaba ongereze ngitugwe nyamitanga dene kuturize nabwo tugende nkahe washordone nawe tugite nabwo cyo kiba kishike hata nanjye nanishaba reka tugende no murharo uturarwo murharo turabe kuri manyate kuri abatwirebe atata shumwice mureke ningande kabazire kunka shati gwenare kumwice nkagenda n'abazire bazire nibaza kunzara umwana wanje ninga enewe ngende ngambere umwice nde cyaragambe tujyasinga mana hati ati banywana banje mwe bare kwija mbene no kwicara murama Nendo bahabuze. Ndakora ki? Kuna romu kazi. Ojo kure? Sha yafura. Ofu no mukazi. Mukazi. N'umunyakaturiki. Yacintu tumubuze. Itwe toba basharudan. Tucuru mbuzo bacukura mukazi yabakunzire. Icukura tamaka. Akagira ngo nada komuyo wabo. Nyene komutera ki. Empete yakasente ko kindi kitaroni ngambira tata atukagwete gobere guryo mwika ninga tabenye nachikwendo mukatakondo shwe kashimanya ngwe dini manya ngubarkan kanaba nankeje tukatujya abana nankeje mwene nokukunda kashinanye na kintu cyo namugambira so nyonye ndobo habuze hati kankubuze tu omukazi namuki umukazi n'umunyakatura tuyabaki abakurusitayo waje tegereza so hati nakubwita nakuru manyo sebo kungita gitara hati yoshi kwanda kumanyisa icukura umukazi yana yicereza akagita umukanisa wi hatariho buzwa muzeyi nafaki umukazi twicereze ingine ninzagitugwa umukereza yo wabo cyagwiri kandi umukiriziya uri umukurusitayo manyori yo mukazi ni mukunda bitewe no mukazi inesente noza mukazi ariko no mukazi ngo tagira gejo kutagira gejo tubaze yabinji ngakira ko ikarakasa kugira ngo bamusare biti bwinshi atusange muzeyi ko mugabira kandi no manyangomo umukazi ngambere nawe namanye tasa yanje ndomufuna mpora bo birakasente bajana bazakunya hente nkibiri no tito bazakura kandi nentisha tweze baranyiyo mutwamara umukoro nubangabera he tito no atumwe nobwo no musika wa tukamuriko tito utakoresha tito reka nkaba ihano ndahano rurarebere turukhanurwa mukuru kana kushabe cyo rade kungambira shitanye hamaramwa reka nkugambira shono mukuru wabaje yamara imyaka inga hinatambara n'aba bishop yamara imyaka garuka mu myaka inga imyaka nyinshi mwe nacyaraha ninyerotire makashani umwana utakwenda gusaka barebe bata ngo sho yahura ngo yazumukerezia ati nyona ndakuchimanya haza munogamba chanteganisa munonga ngo mukaza inesente ngumanye bya katolizi tiba kushwira sente ebyo mbibere misamaka ubashaka twenda bakazamanya nanta kuchimanya ngo abunkweta arumo banywana ba muzeyi atogwasheme kubana muzeyi yamugura cyo kubanza nyubwira ubumaze bitakushwira no kumanya rero funa mukaza ine kasente ko guwa tugamira ngo kasente nabwo yire cha sente uriyo mukaza nkamureka ni utofana wishe
tukamureka tito uriya tinko Umwana mureka Tito. tito ndoreka ngambere utareba aba baba babiri torashwire nkabomba torashwire ngashwera urukundo imwabere mwene noje manyo rukoza kwika ko intejo atero ati nimbasa kwe kaba nanta mutere mbasa utakaba abanzo rebe nyencha kare nuza kubore abantu abashija babatira MP babatere eminyafu makomwe bakunama nobwa nabazimbira amatama kumbe ndicuboko zecho ubwo kwenda kurataho ati nkoreje yo nani ngambara ngo nani ngugambara omukazi karebe nakukunda kandi akukunze wachitegereza kwate umugambire mugende muzumukanisa mugitwe show afune kitinisa cye ecyakorera imyaka yona natambana ba bishop kwafutaya na bareverana bariro mukaye yanyu numuteka muri numukore toko ekitinisa cyo no kirema nkora vuno mugisha manyo okugitwa manyo gutayangira nuwe nchakwenda ndo babwi kandi hati no mukazi ubwayi nakasente takabasa kwikiriza nona ngo mukazi nkamurekere kubanga ingere ntisa washa ekigambe cyo wangambira cyo tata yangambira wachetegereza mwe nande nawe ubata ubwo mukaza ndogere nansibire nawe nshaka mayanja yino ko yamukunzire konkiwe tashura step yusigara muramu yamageze gipaka mwana wawe umusiza bugiza salama yemerera kuguru kwawe kumwe gusarimo no shara muze nakucwa takucoka jana mukazi wa mukazara ungato gwe kiyangambira njene ngambira mukazi no yana baza kwimba anjire mbabazi manya ngo mukazi manya yanyanga bashijamo shija tahindukira mukazi omukazi nwahindukira ki usiza wayi oyirihona nejo nakakwata oyirihona nebyo ibo banzurebo omuka wanyu edinebyo kankobozi hate in case kina kwikaho mukazi akanga nkoreje uyu mushija gambira omukazi wesotingeje manya niyo ninkoboza kiyakwanga of course nankonda kandi achimwenu karayanyu niwe kaherera wabakazi so musobo mbere kwarayangira ko mukazi okuswera nimbazo mutamereza konka abakazi bari yo tuwamuhero kuko tukuza kushwera ngo noshwera sente tukuza kushwera ngo noshwera manyangu yangwenda manyangu bakozere manya hata baswera sente hata baswera sente kwiro manya uri akangambere amakagara ikubemba bashwera sente kangambere Jonas kangambere uri mukazi oyiriwe cha sente tine cha tine hata mwini hado murenga cyari hati nyowe nyona akugambire cyo tuwanyeta ngukhereza amagezi nugo nakweza kandi tinguza kongeraho orwemare kandi orwemare nyowe bageza kenakwa yemerera ko musizo sarimo kandi anyage nakwa undare ko mukazi ko mukazi no mukazi tinkomureka konga kangambe nawe